sodlula nje kule encane ngoba manje usungikhumbuza enye into esake sayibanga nomunye umshumayeli ebuhleni ngabo 90 something nje sibanga ukuthi ngithe ngixakekele ngingatholi imatoho ngahamba ngayembengeni nje angisazi kokweyimalini engangiyiphethe nginayo nama ake ngilicela itoho ake ngicela nakho yabo mawubothe nayi nginemadlana ephatheni nami ngihlele igcekeni la ekhaya awu namba abantu bancane nasethempelini othi nami ngicela umsebenzi ngawucela ngafonelwa ngawuthola amen ngathathwa umuntu wathi awubovuka kusasa wangifaka emsebenzini hayi ke ngahola ngabuya futhi ngalezo ikhathi kwase kuphuma le system envelope imali isifakwe emabhank ingasahola mangifika uthi umshumayeli ngizobonga phela angeke ngivuke nganikela mina uNkulunkulu ngizobonga kuloNkulunkulu ukuthi cha uNkulunkulu ungenzela isibanga nginikelila wangipha ngizobo uthi hayi ngiyabona ke niyahlupha ngoba niphambanisa izinto kwenziwa njani kanti kufanele uthi mawuthola umsebenzi umholo wokuqala uthathe ubeke emsamo bese ukhuluma nabakini ubeke envelope lapho ungawuthinti ubeke envelope lapho uyabona ngithi mina kune transition la wagcina kusene envelope akase kholwe emabhank nje oqala ubeke la ngithi mina hayi akusaholwa envelope manje sekholwa emabhank manje wayashintsha inkulumo wona lo ukhipha ubeke emsamo uqala ubonga abakini bese utheka imbuzi futhi ayisashibhile ngempela imbuzi osayithenga ngo100 ngo 150 bese uyabonga bese uyabuya kuzobonga uNkulunkulu lithe lami cha angucelanga kwabakithi umsebenzi kucele la ngizobonga la engucele khona hey kwani nguqunguqa impela nje manje siyaphikisana ngoba manje lento ayishoyo ngithi mina cha noma ngiyenza kodwa ngizogcina ke ngayo kunjalo kodwa ngizobonga la ngithole khona ngicele khona ngicele la ngaphiwa la ngizobonga la hayi indaba kwaze kwayindaba impela kwaze kwathi hayi uyabona umuntu masethi kulungile ke bongaka ngathi useyangiduba useyangiduba manje usehlulile inkingi labo phela awukwazi ukuthi ngifikile la bese ungikhomba kwenye indawo mina ngicelela ngizobonga la manje ileyo nto ukuthi izwe lilethiwe yena usalifuna ukudeclare uyazwa na usephuciwe manje udeclare usephuciwe akasabongi kulomphuciwe uShembu uwenze okwakhe kwasezulwini wamphuca wasethi fu hambani ke nina lahamseni kodwa ngokungabi ke nalamehlo asezulwini isikhona leyo nto ukuthi omubu usengene kumaNazaretha ezintweni eziningi ukuthi ngiyakhumbula nje sesikhumbuzweni senyanga yezulu khona la izithi khona hey ningahambi kakhulu nalamasikethu thina sesiboye sithatha amasikethu kakhulu siwabeke phezulu kukaNkulunkulu kanti uShembu ufike yena wase wandlala kahle ukuthi lento ibalance ukuthi uyibalansisa kanjani lento nansini ukuze ibalance kahle ingabi siqongela uNkulunkulu kakhulu uthini nje sambothi ngoba mfowethu njengoba ukukhuluma siyowenza wona lo msebenzi esizowenzela obaba siucela enkosini ukuthi uzohambe kahle manje ngizokwenza kanjani ngizofike ngiwenze bese ngibuya ngizombikela ukuthi sengiwenzile noma uqala kuyena noma ungenzekanga kahle mina ngizofika ngisengizobonga ngapha akubantu ngucela ukuthi uzube impumelelo bese kuyenzeka nebala bese kuyenzeka nebala umayithi futhi ungawenzi ethi uma ethi hayi awulinde fanele ulinde ungathi uyotshela abadala ngeke bakutshela ukuthi ulinde ngoba kuxovekile xovekile uzothi ayithinta lento kufa umuntu nansi into usebonile khona wayicupha yabona ngoba imikhuba yabantu le othi uma yenziwe uya kuShemba Shemba afika athi hayi wokwenza nje wokwenza buso wenza nini athi wenza kanene bengakafiki laba abantu ngoba wena ubabona ubatshelile ukuthi uzokwenza nini yenza kanene uwenze kanene bothi befika sokudliwe ngabuyazi yena ukuthi hey
khona nemoya elibilalele kade Ikhona bekukhona nomthakathi wala emndenini lo niqedayo ungamazi wena futhi angeke akutshele akutshela ukuthi hawu lo yawa njoba nithi ngale date usephuthumile yena khona izinto ayibophayo nakho ke ungabisayenza ke yenze ngale date noma yeqisa ngesikhathi uyeqisa usuyokwenze ngeke uyothetha hawu kwenze ngithi cha ngibuyela lapha umalume sesiwenze kuthanga umsebenzi sokonakela manje uqala uNkulunkulu nansi indaba la kuqalwa khona uNkulunkulu uyena ozohlahla indlela nansi umuntu ozohlahla indlela nakho ya ilapho nje Sambothi mfowethu hayi siyabonga Mshumayeli umhla ka4 October 2025 Finanda 88.4 FM uhlelo lakho lolu sikhumbule kuphakameni ne manje sekuyamanenjana nje bese sithi 5 o'clock usikhumbule kuphakameni ukhumbule sikhona ku WhatsApp uthi 068 7649969 0687649969 nalapha ku sikhumbule kuphakameni Facebook page uzoyithola leyo number kuyiposter lesiyifakile ikhona ukuze uthi mawuthumela uWhatsApp uqonde ngqo